Evo nas, dragi ljudi, u Istanbulu. Na Sultan Ahmetu, dijelu Sultan Ahmeta, a iza nas je Aja Sofija, koja je sad naravno džamija, sad mora namjerno, radi Grka. Sad je džamija, ali prije je bila crkva, naravno, znamo. Mi smo ovdje malo na odmoru, a ujedno i gastraturi. Ovdje smo počinjeli s nečim najjednostavnijim. Ono što gdje god dođete, kažete, to jest kad googlate, vidite da morate probati. A to je simit ili đevrek kruh, kako bi u prijevodu to naši nazvali. Kao što se vidi, znači šupalje iznutra, kao đevrek meso, ajmo reći. Ako ste jeli sa roštilja, onda znate. Ali inače se ne puni s ničim, ali ovdje smo dobili sa krem sirom ili ti pejnir na turskome. Sad ćemo malo turskoga. Probao sam obični prije 3 godine kad sam bio ovdje. Iskreno, ok mi je bilo. Ali pošto svi kažu da morate probati, evo ja ću probati za vas ako dođete opet u Istanbul da vidite. Obično pecivo sa sezamom. Imate puno bolje opcije po meni u našim državama. Ok. Ništa specijalno, evo. Ali kad svi govore da moramo probati, onda moramo probati. Košta 50 lira ili ti euro. Aj, to nije ono. Nije ni skupo, nije ni jeftino. Zavisi kako gledate. Za Tursko je vjerojatno skupo. Možda smo i priplatili. Za naše pojmove, ne znam što možete više kupiti za euro. Bar u Hrvatskoj, u pekarama. Tako da... Ali, dobro. Sad ćemo ovo malo ostaviti sa strane. Ocjena ovoga simita bi bila 7. Vidimo se na idućoj lokaciji. Još smo u Istanbulu, ali u hotelskoj sobi. Malo su nas indirektno rastjerali da ne snimamo vani. Mislim da se radi o nekom skupu Palestine i stvarno dosta ljudi je otišlo na taj skup u praktički središte grada, baš tamo gdje sam ja mislio snimati, gdje smo uzeli ovo jelo, a ovo jelo što ćemo mi sad jesti se zove kokoreć, ako sam ja to dobro izgovorio. Što je kokoreć? Ima na nekom našem otoku, ali se ne mogu sjetiti točno naziva kako se zove. Mislim da je na Visu, Braču, Hvaru, negdje dole znam da je. Ima nešto slično tome jelo, ali ne mogu se, evo, ubijte me, ne mogu se sjetiti kako se točno zove. Ali kokoreć je jelo Balkana, tako kažu i sami Turci, jelo Balkana ili Anatolije. Radi se o iznutricama, plućima, bubrezima i takvim tim stvarima koje su umotane crijevima, ovčjim ili kozim crijevima. Nije za svakoga vjerovatno, evo iskreno nikad nisam probao. Prvi put da ću probati, kao što vidite nisam ni okusio nisam. Ne znam uopće što očekivati, ima malo tih začina njihovi, pitali su me da li želim malo ljuto, rekao sam može, ali onako umjereno ljuto. Možda malo tu se stavi, može staviti se i limuna i svega. Pokazat ću vam naravno opet kako se to vrti na tom njihovoj vatri i kako oni to prisijeku. To je doslovno gotovo za 2 sekunde. Košta nekih 400 lira. To je, pa nije baš ni jeftino ako ćemo realno. Ja sam bar našao, kažu da je, bar po recenzijama da je najbolji. To je nekih, ako je 500 lira, 10 eura. 8-9 eura, jel? Jedan kokoreć, jel? Ajde, molim te, snimi mi, evo ovako, ja ću to malo razmotati, čisto da vidite prilike o čemu se radi, za prave gurmane. Ima tu malo povrća, kažem opet,
malo tih začina njihovi, po tome su Turci poznati. I to je to. Ja ću ovo sad razmotati nazad, to jest odmotati nazad. I sad s koje strane krenuti, nemam blage veze. Ali uglavnom krenut ćemo s ove strane, ajmo reći. Uzeli smo za van. Ne znam, tu sad neću puno prosuti. I većinski u Turskoj dobijete ovu maramicu. Evo i reklama za Kralj Kokoreć. Kaže da je osnovan 1986. Pa eto, ajmo vjerovati. Ajmo vjerovati njima, jel? Da je tad i osnovan, jel? Najlakše je napisati brojku. Ne znam što bih vam rekao, ajmo probati. Da je jeftino, nije baš jeftino, iskreno toliko košta kebab kod nas. Ok, ne može se vjerojatno mjeriti sa nekim stvarima ovdje, ali cijena otprilike tu. Istanbul je inače u 3 godine mi je rekao čovjek koji radi na recepciji poskupio skoro 10 puta. Eto, tako da ako mislite doći u Istanbul i radi hrane i radi posjeta, da znate. Ajmo probati. Mislim, meni je ovo ok, jer ja inače jedem jetrecu. Kad ovako približite, miris baš ima na pečenu janjetinu našu, sa ražnja. Baš to me daje. Janjetina sa ražnja, znači 1/1. Znači, sad da zatvorim oči, da mi neko ovo kao pomiriši, pogodi šta je, ja bih rekao janjetina sa ražnja. 100%, znači 1/1. I baca na tu janjetinu sa ražnja, to jest i tu jetrecu, ali mada ta jetreca nije toliko intenzivna, moram reći. Nije loše. Nije loše, malo se ohladilo, ali dobro, to nisu oni krivi, to sam ja. Evo, približi. Danas da se vidi. Unutra imamo vidi se ta malo crijevca i to, ali vjerujte mi, stvarno ne osjetite. Ta ljutina i ovo povrće neutraliziraju ovakvo jelo. Malo ovako na izgled izgleda, naravno, ko da si ga rastavio, što bi rekao Pervan, Varburga. Ok. Kažem, vjerojatno oni prizori niste očekivali, ali ovo je jedno od jela koji jedu u Istanbulu. Vidio sam, lokalci isto kupuju, jedu, tako da vjerujem da, eto. Mada do duše stariji su ljudi bili, što stari ljudi to i najviše i vole, jel? Jelo kao jelo nije loše, pikantno je, ako blago ljuto taman u biti, neko kako sam i rekao. Ima taj okus janjetine. Nije to toliko ni, kako bi rekao, nije to toliko ni jako, jer ta ljutina neutralizira upravo ono što sam rekao, jel? Tako da, sasvim ok, da je toplo, bilo bi vjerojatno puno bolje, ali eto, malo smo mi zapeli u toj gužvi, u tom protestu, prosvjedu. Nažalost, tako da se eto malo ohladilo. Nije loš. Ja bih dao neku 8, 8,5. Mislim da sam toliko dao i krumpiru, tako da to mi je tu negdje. Nije nešto wow, iskreno. Ovo sve što mi snimamo je street food, jel? Sve što možete negdje usput uzeti. Ako ste ljubitelji ovoga, zašto ne? Probajte, uzmite. Nema baš ovdje kod nas da možete naći na svakom koraku. Pa ako volite ovako nešto, zašto ne? Probajte, uzmite i eto, recite nam dojmove nakon, ako ste tuda negdje i ako vidite ovaj video, pa da probate i recite nam dojmove kako je. I to je to.
Vidimo se u nekom idućem videu. Vidimo se.